se u Srbiji na jednoj lokaciji, dosta blizu je i Dunav, ima dosta bagrema, danas je 29.4. Uzeli smo i biovit, njega koristimo umjesto limilice, pa da vidimo kako je stanje sa ovom zajednicom. Ovo je bilo za utopljavanje. Opa, znači ima dva nastavka, to je bilo neizgrađeno sače, pčele su se već popile čak na drugo medište. Mogu reći da je skoro zatvoreno 80%. Opa, jebate, da vidimo kako je stanje ispod. Opa, mogu reći da je ovo zatvoreno sigurno nekakvih 90%. Da vidimo kako je prvo tu gore stanje, do kud su dogurale, pošto je bilo predviđanja da će bagrem smrznut, ali eto, na ovoj lokaciji smo imali sreću. Ovo je bilo neizgrađeno sače, evo tu se vidi da ne samo da su ga izgradile, nego lagano i pred zatvaranje bi se reklo, ne? Evo kad se pogledaju drugi nastavci, okviri, to izgleda više nego odlično. Možda ću biti dosadan, ali mislim da genetika je presudna u svakom slučaju. Ovo je, kažem, bilo neizgrađeno sače, a ovo je drugi nastavak pun meda, jel? Da vidimo kakva je situacija u prvom nastavku. O Bože, mislim da je ovdje sve već skoro i zatvoreno. Ako se varam, evo sad ćemo vidjeti. Pa i ne varam se, ovo je već pred zatvaranje. Znači, ne da smo iznenađeni ugodno, nego bih rekao lagano da smo oduševljeni situacijom, pošto je vladao veliki pesimizam zbog vremenskih uvjeta. Ali kad imate kvalitetne pčele, maticu, onda je njima dovoljno vrlo malo vremena da izgrade sače i još tome da donesu vama bagrema. Evo, kolege, sami se možete uvjeriti, sve je puno, da ne može biti punije. Da vidimo još jedan okvir, bočni. I tu je pred zatvaranje. I još jedan. Pa i tu nije loše. Znači, jako smo zadovoljni. Pčele su mirne. I to je to. Medno, kolege. 29.4.2024. Evo, došli smo na lokaciju u Srbiji. Tu imamo nešto košnica, pa da vidimo da li je šta se napravilo. Bili smo stavili dva prazna nastavka, krenule su graditi, znači, drugi nastavak. Znači, bilo je neizgrađeno sače i da vidimo kakva je situacija. Opa, znači ovo je bilo sve neizgrađeno sače, sad se vidi da se lagano bijeli, da vidimo kakva je situacija, da vidimo je su zatvorile, pa nije loše, evo ga bagrem čisti,
Da vidimo sljedeći okvir. Opa, zadovoljavajući pred zatvaranjem, znači čisti bagrem. Idemo dalje. Sljedeći. Ovaj je već pravo težak, taj je skoro zatvoren. Možemo reći da će biti bagrema, iako se nismo nadali. Ovo je sve bilo neizgrađeno, sad će. Evo, tu se vidi da je sve već pred zatvaranjem. Mogu reći da sam ugodno iznenađen, pošto nismo očekivali baš ništa, ali evo, priroda je nagradila naš trud i našu selekciju. Ovo su svi okviri već pred zatvaranjem. Da vidimo dalje. I ovaj tu je pred zatvaranjem. Znači imamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 i ovaj 10 uskoro pred zatvaranjem. To je to, kolege, medno.